presence of the Lord is here in a beautiful way tonight. Prítomnosť Pánova je na tomto mieste na prekrásny spôsob. And I believe the Lord would like to touch every person in this room. A verím, že Pán sa chce dotknúť každého srdca, každú osobu dnes večer. You may have had the Holy Ghost for 100 years. Možno ste mal Ducha Svätého už 100 rokov. The Lord still wants to touch you today. Ale Pán sa chce dotknúť napriek tomu. You may have never received the baptism of the Holy Ghost before. A možno si ešte neprijal krst Duchom Svätým. The Lord would like to touch you tonight. Pán sa chce dotknúť aj teba dnes. I'm the preacher. Ja som kazateľ. The Lord wants to touch me. A Pán sa chce dotknúť aj mňa. He's the interpreter. On je tlmočník. The Lord wants to touch him. Pán sa chce dotknúť aj jeho. Why don't we ask the Lord right now, speak to me tonight in this service. Poďme poprosiť, aby Pán Thank you, Jesus. I'm asking you to speak to our hearts, Lord. I pray that you would speak to us, that you would touch us in this place, God. Thank you, Lord, for what you're going to do in this house, God. I praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When I was younger, keď som bol mladší, I used to try to surprise people with my sermons. Snažil som sa prekvapiť ľudí s mojím kázaním. Save the main point. Strážil som tú hlavnú pointu till the strategic moment. Do toho strategického momentu, okamihu. The older I get, čím som starší, I'm just going to tell you what I'm going to say. Hneď napriamo vám poviem, o čom budem hovoriť. A pastor friend of mine said this one time. Môj pastor, jeden z priateľov, ktorého mám, he said, I'm going to tell you what I'm going to tell you. Povedal, že ja vám poviem, čo vám poviem. Then I'm going to tell you. A potom vám to poviem. Then I'm going to tell you what I told you. A potom vám poviem, čo som vám povedal. So that's what I'm going to do tonight. Takže to urobím isté aj ja dnes. I'm going to talk about repentance tonight. A dnes budem hovoriť o pokáni. Every one of us need to repent. Každý jeden z nás potrebujeme pokánie. Starting with me. Začnúc od mňa. And I'm going to tell you that Jesus will forgive us. A poviem vám jednu vec, Ježiš nám odpustí. If you've never asked him to forgive you, ak si ho nikdy nepoprosil, aby ti odpustil, if you ask him tonight, he will forgive you. Ak ho dnes poprosíš, on ti to odpustí. Jesus died on the cross. Ježiš zomrel na kríži, to fix our sin problem. Aby opravil problém nášho hriechu. And that's what I'm going to preach about. A o tom chcem kázať dnes. I'm reading from Mark chapter 1. A budem čítať z Marekovej 1. kapitoly. And I'll read verses 40 through 42. A budem čítať verše 40 do 42. I apologize in advance. A dopredu sa ospravedlňujem. Last night I preached about lame people. Včera som kázal o chromých ľuďoch. Tonight I'm going to preach about leprosy. A dnes budem kázať o malomocných. I'm just the messenger. Jednoducho som len prenášam posolstvo. If you don't like it, blame him. Ak sa vám to nepáči, môžete sa obrátiť na neho. Listen to what the verse says. Poďme sa pozrieť do slova. And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and said unto him, I will, be thou clean. And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu, len keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš, ľútosťou hnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu, chcem, buď čistý. A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. My sermon tonight is Jesus heals leprosy. Mojou témou je Ježiš uzdravuje malomocenstvo. Really what I'm going to say is Jesus heals our sin problem. Ale o čom naozaj budem kázať je, že Ježiš uzdravuje náš problém hriechu. Thank you, Jesus. Ďakujeme ti, Ježiši. Amen. Amen. God bless you. You may be seated. Pán vám žehnaj, môžete sa posadiť.
You might find it interesting to know Možno vám bude zaujímavé si všimnúť, that the disease of leprosy is mentioned more than 40 times in the Bible. že malomocenstvo sa spomína viac ako 40 krát v Biblii. In Bible times, this was a very difficult and painful disease. V biblických časoch táto choroba, nemoc, bola veľmi ťažká a vážna. In ancient times, Kedysi dávno v praveku the name leprosy was a catch-all for many diseases. to slovo malomocenstvo alebo malomocenstvo ako nemoc bolo vlastne opisovanie mnohých nemocí, mnohých chorôb. They described any skin issue V podstate každý problém s kožou, každá nemoc kožu typu, že je to nemoc malomocenstva. if you had a skin lesion, Ak ste mali len nejaké vyrážky, if you had a skin swelling, alebo nejaký opuch, if you had bright spots on your skin, ak ste mali fľaky na vašej koži, it was all classified as leprosy. všetko to patrilo pod malomocenstvo. A Bible scholar that I read from recently A nedávno som čítal jedného biblického učenca, described leprosy this way. ktorý popisuje malomocenstvo takto. He said it was nothing short of a living death. To reálne malomocenstvo bolo nič kratšie alebo nič menej ako živý mŕtvy človek. It was a corruption of everything good in life. Bolo to ako keď by všetko dobré v živote by bolo skorumpované. It was a poisoning of the very spring of life. Bolo to ako keď by váš zdroj života bol otrávený. It destroyed little by little. Ono vás to ničilo, alebo vás to zožieralo trochu po trochy. Eventually destroying the whole body. A nakoniec by to obsiahlo celé telo. So that one's limb by limb would fall. Jedincom vlastne úd po úd doslova odpadol z tela. This disease was incurable, he said, Tento typ choroby nebol liečiteľný. by the art and skill of man. Čiže človek nevedel vyliečiť túto chorobu. In fact, he's not quoting now, it's me. Dokonca, a toto už hovorím ja, už ho necitujem, The Jewish people called leprosy the finger of God. dokonca Židia nazývali malomocenstvo prst Boží. Or they called it the stroke of God. Alebo úder Boží. They were trying to say in so many words that this loathsome disease Inými slovami chceli povedať, že táto zákerná choroba was a direct punishment from God. bolo priame kaznenie od Boha. In the book of Job, V knihe Jobovej one of Job's so-called comforters jeden z Jobových takzvaných utešiteľov referred to this calamity nazval túto nemoc as the firstborn of death. ako prvorodenú zo smrti. What he was saying was it brings the maximum problem. Čo chcel povedať je, že to prináša maximum alebo obsahuje ten maximum problém. So in Bible days, I'm trying to explain to you that leprosy was a bad thing. Čiže snažím sa vám vysvetliť, že v biblických časoch toto malomocenstvo bolo naozaj zlá vec. Oftentimes, the nerve endings in the body Veľakrát tie nervové ukončenia v tele you would lose feeling. strácili by ste cit. So lepers would burn their hands off. A stávalo sa, že tí malomocní si píchali ruku do ohňa, Never feeling the pain. a vôbec necítili bolesť. It was a terrible disease. Bola to hrozná nemoc. Even more terrible than the disease A ešte horšie, než bola samotná nemoc, was what the leprous person had to endure.
bolo to, čím si táto osoba malomocná musela prechádzať. He was considered unclean. On bol považovaný za nečistého. He was considered the lowest in society. Táto osoba bola považovaná za najnižšie, za spodok spoločenstva. According to Leviticus chapter 13, podľa Leviticus 13. kapitoly, alebo 3. Mojžišovej 13. kapitoly, he was forced to live outside the city. Takáto osoba bola donútená žiť mimo mesta, mimo komunity. If a leper came into the city, ak by sa ten malomocný objavil v meste, the Jewish rabbi would tell him, židovský učiteľ alebo rabín by mu povedal, that he was sentenced to 40 stripes, že je káznený 40 údermi, because he came into the city. Lebo si dovolil vojsť do mesta. He was required to wear torn clothing. Bol donútený mať na sebe potrhaný oblek, which was a sign of his suffering. Čo bolo ukážkou, že trpí. He had his head uncovered, the scripture says. Je napísané, že mal hlavu nepokrytú, which was a sign of his mourning and weeping. A tým ukazoval, že vlastne je v žalosti. He was required to keep his hand over his mouth. A bol nútený držať svoju ruku nad svojimi ústami. And cry to anyone who got near him. A musel kričať na každého, kto prišiel ku nemu: I am unclean. Nečistý, som nečistý. I am impure. Som nečistý. Stay away from me. Choď preč odo mňa. He dwelled alone. He lived alone. Tieto osoby žili samé, o samote. Loneliness was a very real thing to someone who had leprosy. Čiže osamelosť bolo veľmi veľkou súčasťou života toho malomocného. According to the rabbis, podľa rabínov, he could not come within 6 feet of anyone. On sa nesmiel priblížiť na 2 metre od nikoho. And if the wind was blowing in a particular direction, a ak nejakým špecifickým smerom vietor dúchal, he had to stay 150 feet from anyone. Musel sa dokonca vzdialiť až na 50 až 70 metrov od každého. I'm trying to help you understand this was a big problem. Snažím sa vám pomôcť pochopiť, že toto bol naozaj veľký problém. If someone was given the diagnosis of leprosy, ak niekomu bola diagnostikovaná malomocenstvo, it interrupted his life. To prerušilo jeho život. It destroyed his relationships. Zničilo jeho vzťahy. It broke down his self-esteem. Zlomilo to jeho sebavedomie. He was forced to become a beggar to survive. A bol donútený žobrať, aby prežil. He faced rejection day after day. A bol odmietnutý deň za dňom. And probably worst of all, a pravdepodobne najhoršie od všetkého, leprosy was considered to be the hand of God. Malomocenstvo bolo považované akoby ruka Božia on a person for his sin. Nad človekom, lebo tá osoba zhrešila. Bad diagnosis. To bola zlá diagnóza. Bad results. Veľmi zlé rezultáty, výsledky. It was considered a spiritual problem. Bolo to považované za duchovný problém. Although it manifested itself physically, ono sa to manifestovalo telesne, they felt like it was a spiritual issue. Ale všetci vnímali, že za tým je nejaký duchovný problém. There's an interesting story in 2 Chronicles. Je zaujímavý príbeh v 2. Chroník about King Uzziah who went into the house of the Lord. O kráľovi Uziášovi, ktorý vošiel do domu Pánovho. And he offered a sacrifice. A on sám priniesol obeť, which he was not authorized to do. A on nebol, vieme biblicky, on nebol oprávnený to vykonať. Because he was a king, not a priest. Lebo on bol kráľ, on nebol kňaz. And the scripture says he had leprosy on his forehead. A písmo hovorí, že mal malomocenstvo na jeho čele. And he was a leper until the day he died. A bol malomocným až do konca svojho života. It was the hand of God. To bola doslova ruka Božia. For his disobedience. Pre jeho neposlušnosť. In Egypt, you might remember the plagues. V Egypte, keď si spomenieme tie rany, the Bible says that the Egyptians were smitten with boils.
je napísané, že Egypťania boli ranení tými vredmi. Likely this was some kind of a skin issue. A keďže tie vredy boli problém s kožou, that could be compared to leprosy. A môžeme to tým pádom považovať, že je to forma malomocenstva. Because God said, let my people go. Lebo Boh povedal, prepusť môj národ. And Pharaoh said no. A faraón povedal nie. So because of his disobedience to God, takže z toho dôvodu, že faraón nebol poslušný Bohu, he was judged with boils. Boh ich súdil tými vredmi. Do you remember when Miriam rose up against Moses? Spomínate si, keď sa Miriam akoby spurila Mojžišovi? She spoke against her brother because of the wife he had taken. Hovorila proti svojmu bratovi kvôli žene, ktorú si vzal. And because of her rebellion, a kvôli jej vzpure, God smote her with leprosy. Boh ju ranil malomocenstvom. And of course Moses prayed and asked God to take it away from her. A vieme, že Mojžiš sa modlil a prosil Boha, aby to odňal od nej. And he did. A Boh to vykonal, učinil. I'm trying to help you understand that this is a spiritual issue. Snažím sa vám povedať, že toto je duchovná záležitosť. Worst of all, leprosy made the person unclean. Najhoršie zo všetkého, čo bolo, je, že to malomocenstvo urobilo z osoby nečistú. I have read that among the 61 things that defile a person according to Jewish law, ja som si dočítal, že podľa židovského zákona z tých všetkých 61 vecí, ktoré môžu leprosy was only second. Ktoré môžu znečistiť človeka, malomocenstvo bolo na druhom mieste. To touching a dead body. Čiže prvé miesto bolo, keď sa dotkli mŕtvého tela a hneď za tým bolo malomocenstvo. To prove to you that leprosy was a spiritual thing, aby som vám dokázal, že malomocenstvo je duchovná záležitosť, it was the priest that said they were clean or unclean. Bolo to na kňazovi, aby určil, či niekto je čistý alebo nečistý. Not the doctor. Nebol to lekár, the priest. Bol to kňaz. If they had a skin disorder, ak mali nejakú poruchu dermatologickú, kožnú, they would present themselves to the priest. Oni sa mali ukázať pred kňazom. He would inspect. A kňaz sa na to pozrel a skontroloval to. They would go away for 7 days. Potom by sa vzdialili na 7 dní. They would come back. Navrátili by sa zase pred kňaza. If the skin issue got better, he would declare them clean. A ak sa to na koži napravilo, ak to bolo lepšie, on by vyhlásil, že sú čistí. If it got worse, he would say you are unclean. Ale ak sa zhoršilo, kňaz by povedal, že nečistý, musíš opustiť mesto. I find it interesting. Ja to nachádzam veľmi zaujímavé. As I mentioned the other day, ako som spomenul aj kedysi deň dozadu, when the disciples of John the Baptist came to Jesus, že keď tí učeníci Jánovi prišli za Ježišom, they said John wants to know if you're the Messiah. A pýtali sa, že Ján chce vedieť, že či si ty ten Mesiáš. Remember, Jesus said, go tell John. Spomínate, čo Ježiš povedal. Choď povedz Jánovi. The lame walk. Chromí chodia. The deaf hear. Hluchí počujú. The dead are raised up. Mŕtvi vstávajú. And the lepers are cleansed. A malomocní sú očistení. Why? Prečo? Because it's a spiritual issue. Lebo je to duchovná záležitosť. Matthew chapter 10, Matúš 10. kapitola, when Jesus sent the disciples out 2 by 2, keď Ježiš posiela tých učeníkov vo dvojici, what did he tell them to do? Čo im hovorí, aby rozprávali? Preach the gospel. Kážte evanjelium. Heal the sick. Nemocných uzdravujte. Cleanse the lepers. Malomocných očisťujte. Because this was a big deal to the Lord. Lebo pre Pána toto bola veľmi dôležitá záležitosť. He wanted everybody to understand that leprosy. On chcel, aby všetci chápali, že malomocenstvo is not fixed by human beings. Nie je len naviazané na telo. No knock against doctors. Nemusíme klepať za lekármi. My son-in-law is a doctor. Môj zať je lekár. And I call him all the time. A ja mu volám neustále. Počuj, tu ma bolí. My head hurts. Bolí ma hlava. But doctors could not fix leprosy. Ale malomocenstvo nebolo záležitosť doktorov. Only Jesus can heal leprosy. Ježiš môže uzdraviť malomocenstvo. As you can understand,
understand, leprosy is a type of sin in the Bible. Ak si môžete už pochopiť, je, že Biblia hovorí, že malomocenstvo je typ hriechu, forma hriechu. This is why I say this. A preto toto poviem. Like leprosy, sin destroys. A rovnako ako malomocenstvo, aj hriech ničí. Like leprosy, sin corrupts. Rovnako ako malomocenstvo, aj hriech korumpuje. Like leprosy, sin defiles. Rovnako ako aj malomocenstvo, aj hriech znečisťuje. Like leprosy, sin separates. Rovnako ako aj malomocenstvo, aj hriech odvája. Like leprosy, sin makes one unclean. Rovnako ako malomocenstvo, aj hriech ťa učiní z teba nečistý. Sin is a plague. Hriech je pliaga. It destroys relationships. Ničí vzťahy. It causes loneliness. On urobí z vás osamelé osoby. It has grievous consequences. Tie dôsledky sú veľmi smutné. And it's impossible for humans to fix. A je nemožné pre človeka, aby to napravil. However, I have good news for you today. Ale napriek tomu ja mám dobrú správu pre teba. Jesus can fix our sin issues. Ježiš môže opraviť náš problém hriechu. Jesus forgives sin. Ježiš odpúšťa hriech. Doesn't matter who we are. Nezáleží, kto sme. Doesn't matter how many times I've sinned. Nezáleží na tom, koľkokrát som Doesn't matter how many times I disobeyed God. Nezáleží na tom, koľkokrát som nepočul If I bring my leprosy to Jesus, ak prinesiem moje malomocenstvo He will forgive my sin. odpustí hriech. Aren't you thankful for that? Nie ste vďační za Let's to? clap our hands to the Lord and thank Him for forgiveness. Praise God. Sláva Bohu. My wife and I bought a house Moja manželka a ja sme kúpili si dom several years ago. pár rokov dozadu. When I went in debt to buy my house, Keď som sa zadlžil, aby som kúpil dom when I signed the papers, a podpísal som tie papiere, I said to myself, povedal som si, what have I done? čo som to urobil. Oh my goodness. Ó môj Pane, I am so far in debt, I'll never get out of debt. som tak zadlžený, že už nikdy sa z toho nevytiahnem. If somebody would have walked up to me a week later Ak by niekto po týždni prišiel ku mne a spýtal sa ma, and handed me a check to pay off my house, alebo dal mi ček alebo peniaze, aby som splatil ten dlh, I would have danced in the spirit. ja by som tančil v duchu. I would have been so happy Bol by som tak šťastný, because they fixed my debt problem. lebo mi opravili problém dlhu. How much more should I be thankful to Jesus Christ? Ako viac mám byť povďačný Ježišovi Kristovi, Because He fixed the biggest problem of my life. lebo opravil najväčší problém v He mojom paid the živote. biggest debt I owed. On zaplatil ten najväčší dlh, ktorý He died on the cross to save my soul. On dal na kríži svoj život, Thank you, aby Jesus. zachránil moju dušu. For forgiving my sins. Odpustil môj hriech. I was lost, Ja som bol stratený, but now I'm found. ale teraz som nájdený. Clap your hands to Dajte Jesus. potlesk Ježišovi. Praise God. Sláva Pánu. If you're hopeless, Ak si bez nádeje, if you're helpless, ak si bez pomoci, if you have an issue in your life that you can't fix on your own, ak máš záležitosti vo svojom živote, ktoré nemôžeš napraviť sám, the good news is Jesus forgives sins. dobrá správa pre teba je, že Ježiš odpúšťa hriechy. The good news is Jesus brings hope. Dobrá správa je, že Ježiš prináša nádej. The good news is you can be spiritually clean Dobrá správa je, že ty môžeš duchovne byť očistený, when you repent of your sin keď učiníš pokánie od svojich and you hriechov. are baptized in the name of Jesus. A keď sa dáš pokrstiť na meno Ježiš. I can't tell you how many people I have baptized in the name of Jesus. Ja neviem ani povedať, koľko ľudí som pokrstil na meno Ježiš. And more times than not, A viackrát ako nie, when they come out of the water, keď akoby vstali z tej vody, alebo vyšli z tej vody, you know what they say? viete čo povedali? I feel so clean. Ja sa cítim tak čistý. I feel so light. Ja sa cítim tak ľahký. I feel so good. Ja sa cítim tak dobre. Why? Prečo? Because Jesus heals leprosy. Lebo Ježiš uzdravuje He takes the malomocenstvo. sin out of our life. On zoberie ten hriech z nášho života. I'm preaching to somebody tonight. Ja dnes večer niekomu kážem. You've carried
Sometimes I even make mistakes. Niekedy aj ja pochybím. I have a hard time with drivers. Ja mám problém trochu s vodičmi. Does anybody else have that problem? Má niekto ešte podobné problémy? I'm sitting at a light Ja napríklad som na semafore and it just turns green a práve sa prepne na zelené and the person behind me a osoba za mnou honk. zatrúbi. It makes me mad. To ma trošku tak nahnevá. I feel like just sitting there. Ja mám pocit, že ja tu budem pokračovať, takto si vysedávať. Sometimes I feel like putting the car in park, Ja by som tak chcel dať do parkovacej going back and saying, why did you honk at me? a výjsť z auta niekedy cítim a spýtať sa tú osobu, prečo si trúbil. Somebody drives by me Niekto, keď prejde popri mne and they look at me through the window a pozrú sa na mňa skrze okno and they usually do something like this. a niekedy zvyknú urobiť niečo takéto. And I say to my wife, A ja poviem mojej žene, that made me mad. toto ma nahnevá. I need to repent. Ja potrebujem pokánie z toho. We all need to repent. Každý jeden z nás potrebuje činiť. Every day that I get up in the morning, I ask Jesus to forgive me. Každý deň, keď stanem ráno, ja Every day prosím that I Pána, nech mi live, I odpustí. need Him to forgive me. Každý deň, čo žijem, potrebujem, aby mi Sometimes odpustil. it's worse than others, Niekedy je to viac, niekedy je to menej. but I need forgiveness. Ale každý potrebujeme I'm so happy to tell you tonight, Jesus forgives. A ja vám chcem povedať, som šťastný, že vám môžem povedať, He'll forgive your sin tonight. On ti odpustí hriech. If you ask Him, He will Ako forgive. poprosíš, on ti odpustí. Amen. 2 Kings chapter 7 tells us about 4 lepers. Druhá kráľova 7. kapitola nám hovorí o 4 malomocných. They were outside of the city, Oni boli von z miesta and the Lord took care of them. a Boh sa postaral o He nich. fed them and He provided for them. On postaral sa, aby boli nakrmení a aby mali hojnosť. I'm not sure if He healed them or not, but I know He took care of them. Neviem, či ich aj uzdravil, ale určite viem, že sa postaral o nich. The Bible tells us about a man by the name of Naaman. Je napísané v Biblii o človeku, ktorý bol menom Naaman. Who was healed when he dipped 7 times in the Jordan River. On bol uzdravený, keď sa 7-krát ponoril v rieke Jordán. Luke chapter 17 tells us about 10 lepers Lukáš 17. kapitola hovorí o 10 that malomocných, asked Jesus to heal them. ktorí prosili Ježiša, aby ich uzdravil. And as they went, they were healed, the A Bible ako says. odchádzali, boli uzdravení z ich nemoci. The Bible says that Jesus had dinner at the house of one Simon, a leper. Je napísané, že Ježiš mal večeru u jedného, ktorý bol nazývaný Šimon Malomocný. At some point in his life, he must have had that diagnosis. V jednom bode jeho života určite bol nemocný, But Jesus healed him. ale Ježiš ho uzdravil. And I tell somebody, Jesus will heal A our ja sin. niekomu chcem povedať, Ježiš ťa chce uzdraviť. He will fix our sin issue. On opraví ten problém nášho hriechu. The question is, Otázka je, how? ako? How does He fix it? Ako on to opraví? This is the conclusion of my sermon. A som na závere môjho kázania. I'm going to tell you how Jesus takes care of our sin issue. A chcem vám povedať, ako Ježiš sa postará o tej záležitosti hriechu. The man with leprosy in our text V našom texte ten človek malomocný gives us the recipe nám dáva ten recept alebo to spôsob, take care of our sin issue. ako aby sme si opravili ten problém, ako aby bol náš problém hriechu opravený. Our text tells us that He came to Jesus. Na našom texte je napísané, že prišiel za Ježišom. That's the first thing you have to do. To je prvá vec, ktorú máš urobiť. You have to come to Jesus. Musíš prísť dopredu pred Ježiša. Your friend will not forgive your sin. Tvoj priateľ ti neodpustí hriech. Pastor will not forgive your sin. Tvoj pastor neodpustí tvoj hriech. The praise team will not forgive your sin. Chváliaci tým neodpustí tvoj hriech. Only Jesus can forgive your Len sin. Ježiš môže odpustiť tvoj You hriech. have to come to Jesus. Musíš prísť pred Ježiša. The Bible says He came beseeching Him.
A je napísané, že a prišiel k nemu prosiac ho. That means he was asking him, Čiže žiadal od neho. Jesus, I need you to fix my leprosy. On ho prosil, Pane, prosím ťa, oprav moje malomocenstvo. The only way your sin issue can be taken care of is if you ask Jesus to forgive you. Jediný spôsob, ako tvoj problém s hriechom bude opravený, je, ak prosíš Pána, aby ti pomohol. Your husband can't do it for you. Tvoj manžel to nemôže urobiť za teba. Your wife can't do it for you. Tvoja manželka to nemôže urobiť za Your teba. parents can't do it for Tvoji you. rodičia to nemôžu urobiť You za teba. have to ask Jesus, Ty forgive musíš me. poprosiť Ježiša o I beseech you, Jesus. Prosím ťa, Ježišu. I need you to heal my leprosy. Potrebujem, aby si I uzdravil need moje you to- malomocenstvo. I need you to fix my sin problem. Potrebujem, aby si opravil môj problém hriechu. I love to see people come to an altar. Ja milujem, keď ľudia prichádzajú k oltáru. I love to see tears rolling down their cheeks Keď vidím, ako plačú, ako sa slzy stekajú because po ich tvári. they're sorry for their sin, Lebo ľutujú svoje hriechy. and they need Jesus to forgive them of their sin. A potrebujú, aby Ježiš odpustil ich hriechy. You have to come to Jesus. Musíš prísť pred Ježiša. You have to ask him. Musíš ho prosiť. You can't just stand there with your mouth closed. Nemôžeš sa len tak postávať so zavretými ústami. You have to beseech him. Musíš ho prosiť. That means he got serious. To znamená, musíš byť vážny. What if you had leprosy, would you say? Keby si naozaj bol chorý z malomocenstva, by si len tak, Would you stand there with your mouth closed? by si len tak postával so zavretými No. ústami? Nie. Jesus, I need you to heal my Keby leprosy. si povedal, Pane, prosím ťa, ozdrav moje It's going to kill malomocenstvo. me if you don't fix it. Ja zomriem, ak to neopravíš. It's going to destroy me if you don't take care of it. Zničí ma to, ak to neodnímeš od mňa. Jesus, forgive me, please. Odpusť mi, prosím ťa, I Ježiš. need you to help me. Ja potrebujem tvoju pomoc. He came to Jesus and besought him. On prišiel za Ježišom a prosil ho kľaknúť na kolena. You have to ask him. Musíš ho poprosiť. The Bible says that he knelt down to him. Je napísané, že on si kľakol pred ním. He came to him kneeling down. On si kľakol pred ním. That means he surrendered. To znamená, on sa mu poddal. He wasn't wanting to do it his own way. On to nechcel robiť svojím He spôsobom. surrendered to On Jesus. sa poddal Ježišovi, oddal sa mu. And when you come to ask Jesus to take care of your sin issue, A keď ty prídeš pred Ježiša a poprosíš ho, aby sa postaral o ten problém hriechu, you have to surrender everything to him. musíš mu odovzdať všetko. You have to tell him, not my will, but your will be Musíš mu done. povedať, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa Not what stane. I want, but what you want. Nie to, čo ja chcem, Pane, ale to, čo ty chceš. My flesh wants to do my own thing, but I want to do your will. Moje telo chce robiť svoje veci, ale ja chcem vykonávať tvoju vôľu. He surrendered to On him. sa mu odovzdal, oddal. Why do some people come to the altar and never get their sins taken care of? Prečo veľa ľudí prichádza tu na oltár a nikdy nie sú ich hriechy odpustené? Maybe they're just doing it for someone else. Lebo to robia kvôli niekomu inému. Maybe they're not surrendering. Možno sa neoddajú úplne. Why do we raise our hands? Prečo takto vzdvíhame naše ruky? If somebody came up behind you like this, Keď niekto príde za teba a urobí toto, čo urobíme I prvé? surrender. Ja sa odovzdávam, pridávam sa. The Lord's not going to put a gun at our back, Ale Pán nedrží pištol but na He's našom waiting on chrbte, us to surrender. ale žiada, aby sme sa my oddali. He came to Jesus kneeling down to Him On in prišiel a kľakol surrender si pred Ježiša. and asking Him to fix the sin issue in Oddal his sa life. mu a poprosil ho, aby opravil ten problém hriechu v jeho živote. And then you have to have faith. A potom musíš mať vieru. If thou wilt, thou canst make me clean. Lebo musíš povedať, keby si chcel, môžeš ma očistiť. I believe that if I ask you to forgive me, Jesus, and you will forgive me. Inými slovami, Ježiš, ja verím, že ak ťa poprosím, aby si mi odpustil, ty mi aj odpustíš. I'm not going to have a physical receipt, Nebudem možno mať účtovku za to, but I do believe ale verím, that when I ask you to forgive me, že keď ťa poprosím, že mi you will odpustíš, forgive me. že mi odpustíš. What a wonderful experience repentance is. Aké krásne prežitie to. Thank you, Jesus. Ďakujeme ti, Ježiši. And the good news is, A dobrá správa je,
that Jesus heals leprosy. že Ježiš uzdravuje malomocenstvo. That when we put our faith and our trust in Him, He will forgive our sin. Že keď dôverujeme v Neho a keď mu veríme, on odpustí naše hriechy. I want you to stand with me if you would. Poďme sa postaviť, ak chcete. Our musicians can come. Aj naši chváliaci môžu prísť. I wonder if there's anyone here tonight, and I know the answer before I ask the question. A predtým, než sa spýtam, ja viem odpoveď, ale chcem sa vás spýtať niečo. But I'm going to ask it anyway. Spýtam sa vás napriek tomu, že viem odpoveď. Because everybody has to answer it for themselves. Lebo každý si musí odpovedať sám pre seba. Is there anyone in the room that needs to repent? Je tu niekto, kto potrebuje pokánie. The Bible says, for all have sinned. V Biblii je napísané, lebo všetci zhriešili and come short of the glory of God. a strádali slávu Božiu. The Bible says that the wages of sin is death. A v Biblii je napísané, že odplata za hriech je smrť. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ A our Lord. skrze Ježiša darom Božím je večný život. The Bible says, for as by one man sin entered into the world. Je napísané, že skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta. That's Adam. To je Adam. And death by sin. A skrze hriech aj smrť. So death has passed upon all men. A tak smrť je ako keby prenesená na všetkých. For all